neza kuri mwe mwese muteze amatwi radio mwezi radio ivugira Kigali ku murongo wa 95 n'ibice bitatu FM. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana n'umwanya w'amakuru magufi yagezweho muri aya masaha. Umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Dr Aline Uwimana yatangarije abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda ko muri 2023 abana bari munsi cyangwa bafite imyaka 12 y'amavuko bangana na 51% bo muri iki gihugu bakoze imibonano mpuzabitsina. Bigarutseho ejo ubwo minisiteri y'ubuzima yasobanuriraga cyangwa se yasobanuraga ishingiro ry'umushinga w'itegeko rivugurura itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda. Zimwe mu ngingo ziri muri iri tegeko zanakuruye impaka nyinshi nizirebana no kwemerera abana bafite imyaka 15 y'amavuko guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bidasabye gufatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa se abamurera nirebana no gutwitira undi. Abadepite bakaba bagaragaza ko bitaba bikwiye ku mwana w'imyaka 15 y'amavuko ahabwa izo serivisi umubyeyi atabizi, cyane ko aba akitabwaho n'ababyeyi nubwo iryo tegeko ryo rivuga ko abari mukuru. RBC bigaragaza ko mu myaka 3 ishize mu bagore bose baza gusuzumisha inda 2% babiri abana bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko. Na imirwano hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kubura muri teritwari ya Lubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'igihe kirekire cy'agahenge. Nukora bavuga ko impande zombi uyu munsi zaramutse zirwana mu gace ka Mambasa ndetse na Ndoluma kongeraho Lubango. M23 ikaba isanzwe igenzura igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye birimo nka teritwari ya Lubero ndetse mu gace ka Matembe, Chimbothimbo, Vutsoroya, Nduta ndetse na Alimbongo. Ikaba igenzura kuva mu mpera z'umwaka ushize ako gace. Imirwano yo muri Lubero yongeye kubura inyuma y'imirwano ikazi yabaye hagati yo mu kwezi kwa mbere ndetse no kwa kabiri, igasigaye 23 yigaruriye umujyi wa Bukavu ndetse n'uwa Goma wari wigaruriwe mbere. Naho Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda yagaragaje ko abumva ko umunyapolitike Dr Kizza Besigye adakwiye gufungwa bashyigikiye ko umutekano wa Uganda uhungabana. Dr Besigye yatawe muri yombi mu kwezi kwa 11 2024 ubwo yari yagiye i Nairobi mu imurikwa ry'igitabo cya Martha Karua wabaye minisitiri w'ubutabera wa Kenya. Impaka kuri dosiye ye zavutse nyuma yaho umunyamategeko we Maître Elias Lukwago atangaje ko yavanywe muri gereza ya gisirikare ya Luzira hajya kuvurirwa mu ivuriro ryigenga. Dr Besigye akaba yararembye mu gihe yarakomeje imyigaragambyo yo kwanga kurya, aho yasabaga ko urubanza rwe ruvanwa mu rukiko rwa gisirikare kandi agafungurwa by'agateganyo. Uyu munsi tariki 18 mu kwezi kwa 2025 Museveni yatangaje ko Dr Kizza Besigye akurikiranyweho ibyaha bikomeye yateguraga, agaragaza ko abantu bifuza ko Uganda igira amahoro bakwiye kwibaza impamvu uyu munyapolitike afunzwe mbere yo gusaba ko afungurwa. Muri icyo gihugu kandi ingabo zidasanzwe zacyo zavuga ingabo zidasanzwe z'Ubugande zinjiye mu mujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace gahana imbibe na Ubugande buhanaho urubibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine. Aya makuru akaba yemejwe n'umunyamakuru Andrew Mwenda watangaje ko yavuganye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari n'inshuti ya bugufi. Ngo yabwiye ko ingabo zidasanzwe za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia uri mu burasirazuba bwa Kongo, umurwa mukuru w'intara ya Ituri, ndetse ko uyu musirikare yatanze isezerano none akaba yarisohoje. Tariki ya 15 mu kwezi kwa 2025 General Muhoozi yatangaje ko agiye kohereza ingabo muri Bunia kugira ngo zahagarike ubwicanyi abahima bari gukorerwa. Uwo munsi yasabye ko ingabo zose zirimo zarambika intwaro mu masaha 24 bitaba ibyo zigafatwa nk'umwanzi zikaraswa. Kuri uyu munsi rero hagaragaye amashusho y'imodoka z'ingabo za Uganda n'ibifaru byerekeza mu mujyi wa Bunia wahungabanyijwe kenshi n'imitwe irimo ADF ufite inkomoko mu Bugande ndetse n'umutwe wa Kodeko. Ntansoreje aya makuru magufi yaragezweho, ndabashimiye mwese mwateze amatwi.
komeze gutega amatwi gano zinyuranye kandi za radio umwezi kuri 95 n'ibice bitatu FM ariko kandi ibiganiro binyuranye binaca kuri iyi channel hariyo umwezi 95 akadomo gatatu FM. Bye bye, nitwa Jean Dodier na Cyutimana.